Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang ocak rangkep. Saya maksud kalabun ocak rangkep ria sakap bina ocak otabe ocak seebeca dukale. Kalamun nang bahasa Indonesia area pada bi kata ulang. Jadi baca anak baca dukale otabe yulang-yulang ya. Ocak rangkep ria beda telok macam. Ya Arya, se pertama ocak rangkep buto sampurna. Artena ocak asal seebe ca edu kaliaki. Contohnya muge-muge, kera-kera, nata-nata, jalan-jalan. Jadi contoh dari ocak rangkep buto sampurna ya. Si nomor 2 beda ocak rangkep buto salin suara. Artena ocak asal seebeca sakalian adekna budina tetep. Contohnya sal ngisol, nyang nginyang, tas kantas katos ya. Jadi jera ocak rangkep buto salin suara. Si nomor 3 beda ocak rangkep buto semu. Artena ocak rangkep seebeca kalaben samar. Ocak rangkep buto semu ria pada bi ocak rangkep buto sampurna. Cuma bidana cara macana seebeca samar ya. Contohnya budu-budu, otek-otek, pekeran-pekeran. Nah, jadi ya. Kalau cara penulisannya pada ya bi ocak rangkep buto sampurna, cuma cara macana seebeca samar ya. Kiranya sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.